öncesinde Türklerin ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. Atatürk döneminden özellikle Atatürk'ün Kürtlere nasıl yaklaştığını İsmet İnönü'yü yanında tutarak bunu nasıl başardığını ifade eden bir değerlendirme yaptı. Ancak şu andaki mevcut durum o 50 yıl önce Atatürk'le İsmet İnönü'nün birlikteliğini anlamayan bir yerden sürece bakıyor dedi. Dolayısıyla Kürtlerin ve Türklerin bir araya gelebilmesi için, Kürt ve Türk ittifakının gerçekleşebilmesi için herkesin geçmişi bir kez daha gözden geçirmesine ihtiyaç var. Bunun için ben çok düşündüm, kararımı verdim. Barışmaktan başka, silahlara veda etmekten başka bir çözümün olmadığı kanaatine vardım. Hanım Pervin Buldan evjid li İtalya azıbri ev civata hani ev seminara hani li İtalya li darxistiye behsa axaftini apodik. Dibêje ku em çûn cem apo vê got. Yani tenê wekî em çi bêjin wekî Kurdê me Bakur dibêjin ev kasetên Tayyipê recorder. Tiştê ku apo gotiye qeyd kirî cem xwe te işxalker dibêje. Kî Xanim Perwîn Buldan. Pesnê qunaxa damezrandina Cumhuriyeta çirk dike. Pesnê apo ne Perwîn. Yani pesnê Atatürk dedi. Perwîn Buldan van pesnê han ji bo Cumhuriyeta Tirk. Ji bo Atatürk ji devê apo tîne dixe guhê gel. Dibêje apo ev gotiye. Apocî jî êrişî Perwînê kirin. Tu çawa ev yani tehamûla wan tune ku rastiya û Kemalîzmê ku apo niha yani Kemalîstê herî berê jî wisa bû lê niha eşkere bû. Niha tezîbî, çiryayî û diryayî. Apo berê jî di daxuyaniyê xwe de, di pirtûkê xwe de piştî girtina wî. Pesnê Mustafa Kemal Atatürk de ev axaftin ne nû ne, ne informasyonên nû ne. Lê apo dîsa tikrar dik. Kî ji vî gelê hanê re dibêje Perwîn Buldan dibêje em çûnim edî apo dibêje wala Mustafa Kemal Atatürk tiştekî baş bû û İsmet İnönü jî qezenc kir û İsmet İnönü eslî wî Kurd e û wê xizmeta Kurda bikirin. Van pesnên erzan û nizm ji Mustafa Kemal Atatürk re derbarê mijara Kurd yani mere dikare pesnê Atatürk bide. Girêdayê dewleta Tirk, girêdayê netewa Tirk, xizmeta wî ji dewlet û netewa Tirk re mere dikare behsa tiştên erînî. Lê tiştên erînî ji bo Kurda tiştek tune. Tenê li cem apo û cemaeta apo ev tişt heye. Ku rabin bi dîrokê bilîzin û Mustafa Kemal Atatürk xweşik bikin, paqij bikin û bêjin ê neheq, ê nebaş Şeyx Saîd û hevalî wî bû. Ew û İhsan Nûrî Paşa û hevalî wî bûn. Xwebûn û endamê wî bûn. Kî li hemberî Mustafa Kemal Atatürk derkeve li hemberî gelê Kurd derdikeve ji ber ku dostê gelê Kurd bû. Apo berê gotiye. Berê gotiye şaştiyekî heye di dîrokê de tê gotin û tê dibarekirin ku Mustafa Kemal Atatürk dijminê gelê Kurd e. Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e. Apo di salê 2007-2008 de vê gotiye. Niha Perwîn Buldan dîsa dubare dikir ser vê mesela hanê. û kesên ku li dijî Mustafa Kemal Atatürk kesên li dijî Mustafa Kemal Atatürk xwedî helwest bûn
کۆمەڵا خۆی بوون سەرهێڵدانا شێخ سەعید سەرهێڵدانا ئاگری سەرهێڵدانا دێرسمێ هەموو ئاپۆ وان تاوانبار دەکە وان گونەحبار دەکە bi şêwekî nedîrekt dema tu pesnê kujer bide dêmekî ti distî wî ji xwîna qurbaniyên Kurd dişo perwînê nabêje yanî feqîrê nelber tiştekî ye Apo nabêje ku Mustafa Kemal Atatürk tiştekî ne baş kir tiştekî yanî sivik rexne bike bêje wekî wextê ku dema li Şamê bû Kemal Atatürk û Kemalîzm Apo niha vê nabêje Apo li xwe vedigerê xwe pîs dike ev yek û entelektûelê Kurda û serhildanên Kurda û dîroka Kurda reş dike ev didu û Mustafa Kemal Atatürk hildide bilind dike û xweşik dike ev di xizmeta kî de ye di xizmeta çareseriyê de ye tu rabe bi dîrokê bilîze di xizmeta çareseriya demokratîk de ye tu rabe sûcê van komkujiyê ku gelê Kurd doza gelê Kurd mavê gelê Kurd tê de derbas bîye tu têxe stûyê Kurda tu Kurda tawanbar bike û tu Kemal Atatürk berî derxîne bêguneh derxîne ev sûcekî ye ev ya hêjayê ku mere navî bike serokê gelê Kurd ev ya mere hêjayê bêje yanî ew jî şirîkê kujerê gelê Kurd e Mustafa Kemal Atatürk kujerê gelê Kurd e serokê Kurda ne tenê kesên normal serokê Kurda kuştiye tu rabe her distî wî ji xwîna Kurda yemekî tîjî şirîkî wî ye û kengî piştî 100 sal ji van komkujiyê hane em di 2025 de ne 1925 serhildana Şêx Seîd çêbû Apo van axaftinê han dike van şiroveyê han dike û ji perwînê dibêje here ji gelê Kurd dibêje û ji dinyayê dibêje û li Roma û li nizanim bikîcan deverên dinyayê behsa rastiya Mustafa Kemal Atatürk bêj ew ku li ser zimanê Apo û Apo çi jî dibêje Kurd gerek tiştê ku ji xwe re hez bikin gerek ji Tirkiya jî hez bikin em ji Tirkiya hez dikin Apo jî ji Tirkiya hez dike got ez ji Tirkiya hez dikim dema hatgirtin û camê Tirkiye ez jî ji gelê Tirk hez dikim bes ez ji gelê Tirk serê xwe danayînim hezkirina min ji gelê Tirk re tiştek e û ez rabim pesnê kujerekî mezinî gewre wekî Mustafa Kemal Atatürk bidim tiştek din e dema ez rexne li Mustafa Kemal Atatürk û dîroka wî dikim nayê wateyê ku ez dijatî û dijminatiya gelê Tirk dikim şikîlo tune ye lê Apo vê bi vê girê dide Kurd çi qeysî ji we hez bikin gerek ji Tirkiya hez bikin ji Tirkiya hez bikin lê ji Mustafa ez ne mecbûrim wekî Apo dil bikevim Mustafa Kemal Atatürk ez ne mecbûrim wekî Apo dil bikevim Kemalîzmê û reklam û propagandaya Kemalîzmê bikim ez ne mecbûrim Kurd jî ne mecbûr in Perwîn Bulda jî ne mecbûr e pesnê Kemalîzmê bide pesnê dîroka reş û bixwîn a Kemalîzmê a li dijî gelê Kurd bide perwînê jî ne mecbûr e kesek ne mecbûr e entelektûelê Apoçî jî ne mecbûr in derkevin ser yanî niha Fuad Kaf derkeve û ji ber pesnê Mustafa Kemal Atatürk û ew di zindanê conteya 12 Eylûlê ku Kenan everendema ku darbe çêkir enqîlab çêkir ji bo parastina Kemalîzmê ku Apo di Parîs ana Fuad Kaf û kî hûn dixwazin ev ê berpirsê PKK ê ku niha ê kadrê PKK ê sivîl Zubêr Eydar Remzî Kartal
ونكي دخوازن وكي جبر خفدي ناكن دما كوفان آخافتني آبو گوهدار دكن دما دبيزن ولو الگو هيوان دخل بو آبو پسني مصطفى كمال اتاتürk بحثا براتيا كرد و تركا بك لي پسني كمال اتاتürk ند بحثا براتيا كرد و تركا بك لي پسني سلطنة عثماني ند بحثا براتيا كردا و تركا بك لي سري خو پشتا خوش تركار دا نخين و كردا مجبور نكو سري خوش تركار بطوينن وكيتا برز عبد الله اوجلان من يعني حمو يعني لقل آشتين و آشتيت خوازن و ديمقراطيت خوازن و براتيا قلا ام خوازن لي براتيكي بأصول ام جي تركا حزدكن برا ترك جما حزبكن ترك ما چه كريه اف كومكوشي ما سري تركا كريه يا ترك بسري ما كرنه ما سروكي كردا سروكي تركا دار ده كريه شنقان دي خنقان دي يا تركا ولو بسري ما كرنه كيفان كومكوشي هاني بسري كي آني حكومة ترك حكومة ترك كيفون قالي ترك فشت قريا واندكر از نمجبورم جي دولة باقچالي حزبك از نمجبورم جي رجب طيب اردوغان حزبك اج قالي ترك وكي قل وكي كولتور وكي انسان از حزدكم لي وكي سياسة از حزناكم حتاش مبيزي رخنا بكم بشك جي سياستا قريج دولة ترك عبد الله اوجلان نها وبريجي وسبيجي ازي رخنا بكم افنايوي واتيكو از لدجي قالي تركم از دجمني قالي تركم تشكيولو تنا يعني جبوكو از بفهم دوستي قالي ترك اج دوزا قالي خوا جمافي قالي خوا جناسناميا قالي خوا تعويز نادم تركا وكيكو آبو دكه از فين هاكم همجي تركا حزدكن بلا تركش ما حزبكن همجي تركا حزدكن بلا دولتا تركش كردا حزبك بلا دولتا تركش آبو حزبك آبو خود شراند ودراند حتى نها في روجها كتيدي هينا ويش زنداني در نخستنه ونبرن حبسا مالي برا آبو خو كشتي سر حسكرنا دولة تركو كماليزم وحتى روجا إيرو وجي سردما سلجوقية وعثمانية وكماليزم وحتى روجا دولة باقچالي ورجب طيب أردوغان خو كشتي برا دولة ترك جوي حزبك جمرنا لازم حسكرن أبحث كرنا هاني يعني چما آبو دخوازه ام حمو وكيوي بن حقا سپسنه كماليزم دده او كماليزما كمارشي شوفيني بگرتين زندانا آمده ددا خوندن دبن اشکنجه ده اوه كود زندانا آمده دبن اشکنجه ده تسليم بون يلدرم مركيت و شاهين دولمز كود جيگري آبو بود كونگري دامز راندنه ده دبن اشکنجه ده تسليم بون آبو نه دبن اشکنجه ده تسليم بون آبو هنا ده فروكه ده بو تسليم بون آبو اصلا تسليم وي جبري دجي هدي مسألة اشكالت دكا وره پروینه و پورکرا هانه اقناع بك كسروكي وي نووي زلامه دولة ترك دكا ور وان اقناع بك امي چوا ورن وان آپوچين خاپاندي وان خاپوچين سرحشك اقناع بكن كوريا آپو تيد تچ ريكي چوت ريكي جماري ريكي كماليزم ريكي قريج لدجي دوزا قلي كرده لدجي مافي قلي كرده لدجي ناسنا ما قلي كرده كامي چاوان اقناع بكم ازي چوا فردا چتين اقناع بكم ازي چوا فواد كاف اقناع بكم كو آپو پير تليفون خبر دده وي پيس دكه ودجونو وگوتني نل ري جي فواد كاف رد بيجه وفواد كاف يكش زندانيان PKK كامي چوا يعني ازرابم فواد
كاف اقناع بكم كريا ريخستناوي وبارتياوي داوياوي سر انجاماوي دولة كماليست وكماليزمي ازي تشوى رمزي اقناع بكم ازي تشوى على زبير عم نكار يقنع بكم جبر كو تشتكي خواندا نكري دندري في ريخصنا هاني ده رمزي كيم زيدا قرباني داي بدل داي ازي تشوى رمزي اقناع بكم كاكي رمزي تو جناها ايدي بس ريكلاما ابو بك كو ابو ريكلاما كماليزمي دك از چوا اقناع بكم النظام كاون برسفافي مسألة هاني بدن وچرا سريك ديمقراطيك بيجن ام چوا دكارن افقلي خاپوچي بچكي دلوبكي مجي بچكي وان اقناع بكن كو راستيا سروكي واني نووي اف